Hello guys, amamkela ka YouTube channel ya hina. Comment yakuzanwani Khomenyiku Batengambani. maswitiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama hi mi tisela swilo swa Proper. so namuntlha hi ta va hi tlanga game leya truth or gulp ne so ya as mara hina byala hi ta va hi khome 5 liter ya mati laniwani Ilexi. so Ayotika. munhu loko a nga lava ku hlamula that question hi ta va hi karhi a phuza mati ta phuzela mati ma swi tiva ka swi lava zama heta Khapu leyi tele leyi. Ayiphuza. a yi phuza kumbe ta za qumba kwala hi swi tivi Tana phuzile. so yeah before hi jankala a ri hi vhela hi nghena timhakeni Yes. Ladies first. baby Okay, babe. U tshama va na crush ka munhu un'wana u ka u rhandzana na mina? Since mina we data hi va na crush. Why? wena phuze mati abe A wu lava ku hlamula? hayi a hlamula Ive na yona. Why i nga hlamuli? hayi loko yi hlamula leyi mati ko swo mati Hey, why let them lie? hayi Ive na yona. mati mati lawa he Ive na crush baby. pause mara na wena ndakutatela so Ana mhaka na swona. Andhawu titwela ntora shame. Baby ive na crush. Uzotlumbiswa hi mati. a ndzi zanga ni hlamula nchumu mina Magwari ma xin'wana na xin'wana crush. lexi hleketaka hi xona okay baby wehe loko u pfuka mundzuku kumbe ya let's say u pfuka mundzuku ne u ri na chichi u nga endla xi xa ku sungula lexi nga ta xi endla Ni ta byela wena baby ni na chichi. Eya. And then mina we kusuka kwala hi ta vona ku yi khoma. u nga n'wi byala na straight Eya. Baby. Na problem lawani. Futhi ngula la hi relaxe kahle la ya swi swa ku baby na problem ya so. Na chichi. a wu nge suki u baleka Ni nyana ya avoid kwihi? u ku ya vhakela mhani u hleketa kahle hi Ni mhaka leyi hleketa yini? Spenda mali liya le. ku spenda mali hi nchumu U bye straight mhaka babe. serious le Na chichi i ri yini? Imagine okay, sweswiwani na suka ni famba ni ya kaya. Obviously loko ni ku na famba ingaku wa swi tisa nyana. nga ku yini What if i ku one love? hayi wena wa byani vhakela mhani a ni nge zi ni ku na ku lava mi u ku Hi nkarhi ni ku no famba baby. wa ni byela swa ku baby ku na situation ya so Emergency. Se ni ya vuya njhani ni ri na yona? a ne wa hala ku hleketa swa ku endleka yini se and then maybe A na nkarhi wo hleketa ni ku byela straight. Eya. lele rero Ni nge nga vuki ti-question ta nge mina buki baby. wa yi fana ta wena swi nga wa u tshembi swa ku mende wa yi buka ta mimele Baby. tshemba swa ka u nge buki mari u An langutisa buki baby andeka so. okay Ni nga endla yini? eh Ni nga endla yini mara? ti-question n'wana next question A wu lavi ku ni nga endla yini loko ri na chichi kuma ku ni na chichi. ni ngo tsutsuma I ya kwihi? ni baleka I baleka yini? ni ta ku yo mama Wena ni munhu loyi ni lava ku vonisana yena ku endleka yini? ayi Babe. no tsutsuma mina I yini xilo xikulu lexi u nga tshama u sacrifice ka relationship ya hina? ya hina Ku hala no sacrifice la relationship la. mali ku na swin'wana tshama ni tirhise timali ngopfu swa ku ya sesa la se ku tight mara na mali na swin'wana a fana un'wana na un'wana sacrifice hi mali hayi ku na swin'wana handleni ka mali okay u tshama u tsakamisa swimming pool la u ri hlambeleni ku nga tale vanhu na Eya. Tshama ni tsakamisela swimming pool. ya ene level no yi tsala ku na swi tiva u tshama u tsakamisela Ni hlamulini. Tshama ni tsakamisela baby. Last of last year. 2023. swa ku rini kumbe njhani A ku ri ti 27 futhi siku ra kona. a swo yi matlawa hi tlhe va nwela wo vanhu laya A fone ni hume ni ya ku tsakamiseni ni veka mati ni ri busy ni kha ni khida na van'wana vanhu. next question Okay, babe.
hi ku hi la u nga hi ku hi la mina we nga tshama hi ya like hi enjoy like ya namuntlha hi tiphinile hi kwihi laha hi nga ya ndhawu leyi mina we nga tshama hi ya le kwini eish tindhawu leti hinkwato ti nga famba tona ti feel straight man xota tin'wana i ri tano a ti feel straight i ri lero ku xota tin'wana leti wa ha ti pulanaka no swi nga endla no u pulana ke ya ngaku let's Khukhuza, I'm not sure let's Khukhuza, yeah let's Khukhuza. Okay loko vutisa ya mina i yini swilo leswi u swi hleketaka loko u tshamile u ri toilet ni ri toilet ya u toilet ri ku ba benji some of the things leswi taka laha miehleketweni swa ku safe la ku na 1 2 3 yini leswi u swi hleketaka loko u ri toilet no chava wo chava i nyoka inyoka no jumbeliwa laha u nga hleketa nyoka u ri siku toilet na siku na chava wa ta ku wa ku ve na xitori xin'wana ni nga tshama ni hlamusela leswi swi endlaka ku ni chava wo ku hlamusela babe se swi ni damage miehleketo swilo leswiya na swi vona siku na siku phela loko i toilet u ri na nhlekani kumbe nampundzu nkarhi wun'wana na wun'wana ni so leswaku nyoka leyi yi le ndzeni okay i xitori xin'wana va nga tshama va ni hlamusela lexi xi nga ni onha miehleketo it makes sense na kodwa i xinxi lexi u navelaka ku ni nga xi cinca vuton'wini bya mina wena ya u nga xi cinca evuton'wini bya wena i yini lexi navelaka ku nga xi cinca evuton'wini bya wena ni tisa wehe u hlaya yini mahanyelo kumbe swin'wana na swin'wana leswi wehe swi twisisaka xiswona a xi kona kwa mina a xi kona okay okay u se tshama u humesa moya entalwini wa vanhu u chunyele henhla hi loko fulwa u vula loko kumbe u ri tlilasini kumbe u ri le ntalwini wa vanhu kun'wana na kun'wana as long mi va mi telenyana crowdini ni baliwa ku chunyeliwa lo ni baku wo vanhu lwa ku ke a ndzi tshama ndzi tshama u vula vanhu yini va ku tala ni a ndzi tshama ni nga hlayi ku maybe kaya vo a ni hlayi a ndzi tshama baliwa wo hi langutana hinkwenu and then wa swi tisenya okay i xilo lexi xi rhandzaka hi mina hinkwaswo swihi swa kona hi swihi swa ku leswi u hlaka swona babe i yini lexi u rhandzaka hi mina hinkwaswo yini specify yini i ri yini babe hlamula question ni rhandza wehe hinkwaswo xin'wana na xin'wana xa wehe se ni fanele ni kheta swin'wana nga kheti rhandza hinkwaswo ni rhandza hinkwaswo ya rhandza hinkwaswo leswi nga ku munhu a nga sure kahle ke loko wena u tikuma u ri toilet ne loko u tikuma u ri xiyindlwanini maybe edorobeni u tikuma u ri xiyindlwanini and then i fika i nghena xiyindlwanini i fika i baba loko heta ku baba loko kuma swa ku a ku na toilet paper i endla yini ndzi tshama hlangana swona a ni ri u ya hlangana na swo me futhi swi nga endla futhi swi hlangana na swona swi ko kwalana leswi ta tora phuza mati na nyenyetsa na nyenyetsa a la ku hlamula swa ku u nga endla yini
Ya, phuza. Ina ngwalo kuphuza mata hezi na cup. Hayi, uma helanga mutla. Love neti. Okay, vutisa ke. U tshama etlela na munhu un'wani i kha rhandzana na mina. Hala kuhle kasi loko va tlhela hlasa ni tlela na kumbe kumbe ni tlanga na yena. Kasi ku nga na tlhela mutibava ni tlela na yena kumbe ni tlanga na yena. I wonder man. Mara ke. Yo. Semantika matla be. Phuza. Phuzela na yitwa tora. Mina ngigewisa yi. Yes. Semantika be. Aya tatu. Phuza. Ndekuphuzeni mara aya tata ni. Oh. Ata cup. Okay. Eka ka n'we va makuno wena va makuno wo hinkwavo loko vo u chuza ne hi wini wa green lowu ngo a wu ta gcina hi yena luyani ku ta rhanga leri mara loyi ni lava loyi a gcina yena hi wini lowu nga hayi loyi a ni nge mi hlayi loko ni chuza loko vo ni siya wun'we loyi ni ka ni nga mi hlayeki hi loyi. Ene va ta yi vukhela vhidi leyiwani. Hi wihi? Nwana mati baby. A ma ngheni ka wena. Okay, ni hlamula. Wun'we. Ni wun'we. Wa ni languta tani. A ku le ku tikeni. Ka tika. Wun'we. One. Kuma ku lara swileswani. Leti ni ta disiya letiwani. Phuza mati. Yo, ayiko na. Ay, mina mo ntatela ka baby. Ay ngidiuza na nani. Yo. Ay, lazim kumbia baby. Uze u nga va na ex nga ku nyenyetsa na. Nako i mani? Do. It's a question now full stop. Full stop. So imani. Na swona i ku va mani. Hoy. Mara me question na ni ku vutsa heta. Ani hoyata ku hoyata u famba. Phuza mati. Va se imani. Ex. Phuza mati lo. Mara swa imani swi nghena kwini ka baby. Na mini endlelini baby. Right. Babe. Maketele. Vula baby. Fafisile ko heta milorho wa hina none. Mami phuzeni hlombile. Maka swa imani swi nghena kwini. A fane rhange i vutisa. Wewe tsutsumela ku Hayi, yo rhanga u yimelela swa ku ta ta ya ku njhani. U kwate munhu wa mina. Ai. Nona nga dibeteli baby. Nga dibeteli mati. Nkumbini ka baby. Nkumbo ko phuza matela.
Fuck. Usitshama u teka e sexy picture kumbe e picture leyi kala u nga mbalanga vhele. Yini question? Hey, ni tshama ni teka. Teka u nga mbalanga. A ni wona a ni ku sendela. A ri fana lomu. A wu sendela me? Sendela wena. Before make. A ndzi tshama. True. A ni hembi. A ta ku why? A ni lava ku swi tiva. Okay. A ku byeri swona. Vutisa question ke wena. Hayi kona. U tshama u va na ti-doubt ka relationship ya hina. Ku va phuza mati. No mini. A ni lava ku yi hlamula leyiwani. I nga vi na tona. A ni lava ku yi hlamula leyiwani. Right. Na u maketelini. Tani. Ya ndi shayile le. Loko nga hlamulanga phela swo hlaya loko what? Na tona kumbe njhani? Another question. Yini swilo leswi u swi rhandzaka hi mina? Yo hinkwaswo. Swilo leswi kala nga swi rhandzeki hi mina. Diyetile waje. Okay. Swilo leswi kala nga swi rhandzeki mina. Leswi ni nga swi rhandzeki hi wena. Yeah boy, yes. Leswi ni nga swi rhandziki hi wena baby. Nakutani. Kambe ku phuza mati. Oh, wa nga vula. Na mina ku swi ta bela. Vula kwalano. Mati ku tlela mati. Ku tlela mati. Baby. Etela ku phuza mati give up. Phuza. Oh, ngoti la ku phuza vele. Okay. Sumukliva. Eto. Askis. Yini xilo xa bed nga tshama xi endla i nga mi byeli. Di ku xinta ku nga ku tu lava mi straight. A xikolo. A ni ku byele hinkwaswo. Sega va. Ai jo. Leri ka no okay it's fine. A ri ni vutisa meka. I nga ku renti. Di ku xinta hinkwato. Ku xinta hinkwato ti somehow nyana so ka ku ti personal. Ku xinta loko tikisa hinkwato a ku na leyi. A ti vutisiwa wena. Hinkwato ti personal. Ni vutisa wena ni. Loko ni vutisa question u ta ni vutisa after life. Hayi to ni vutisa to. Awu after life njhani? Ti lava babe. Tambini baby tlhela i ku ini. Hey guys, vo tlamelana ni munhu un'we. Hayi. Okay. Ri ka endla video. Ya ku hetelelele. Tele ta wena. Ni ta mi tele. Se a ni vutisa hi nhloko. Na swi tivi. Lezi. Siki. No, Kumbi. Okay, valisa. Okay, guys. Valisa energy. Okay, guys. Let's retire Yelin. Okay, guys, I can start to bump in a video. One, hey, I'm going Olo, ya swa kusuka na hele kusunguleni ufike na hela makuka. I can someone can say heavy Saluta. 5 liter helini mayibona Hele kuphuzewe ngopfu.
Sure, no sure. Antu andlala before game lewan mara sweswo. Mati mantumbisini. Okay guys, ungarivaleni ku hi lakela mi hi sharela mi hi commentela. So a wu ri hi famba ni mabebeza hi ndlela leyi. Danko.